Misna nitrattaw porzjoni ieħor mill-Littra l-Galatin, sentenza waħda kif jgħidu l-essenza fil-flix kan iż-żgħar. Isimgħuha. Imma l-frott tal-ispirtu huwa l-imħabba, il-ferħ, is-sliem, il-paċenzja, il-benevolenza, it-tjieba, il-fedeltà, il-manswetudini u l-autokontroll. Kontra tali ħwejjeġ m'hemmx liġi. Kull Kristjan sinċir jixtieq joġob il-sidu, però jaf illi m'għandux l-abbiltà fih innifsu. Jagħmel riżoluzzjonijiet, għandu l-proponimenti tiegħu, però jaf illi waħdu mhux se jasal. U difatti d-disċipli oriġinali ta' Ġesu meta kienu jafu li Ġesu kien se iħallihom inkwetaw. Imma Ġesu ikkonfortom u qalilhom jaqbilli li nammur għax hekk immur nibgħatilkom il-Paraklitu, nibgħatilkom l-Ispirtu tal-verità, l-Ispirtu tal-Qudusija u jibqa' magħkom għal dejjem. U appuntu quddiem l-isfida tagħna li rridu ngħixu ħajja li tonora u tweġġaħ lis-Salvatur tagħna, u Pawlu qed jgħidilna x'inhuwa dan tip ta' karattru Alla kapaċi irawwem u jikkoltiva fina, il-qalb tagħna tagħmel kuraġġ. Għax nafu f'din il-ħaġa Alla mhux se jitlaqna waħedna, qatt mhux se jabbanduna li jedu imma jagħtina r-riżorsi, jagħtina l-kapaċità biex ta' bilħaq noġbuh. Infatti Pietru jgħidilna illi Alla tagħna kull ma huwa meħtieġ għal ħajja u tjieba. Ġifieri dawn il-virtujiet li hawnhekk l-Apostlu jsemmi, l-imħabba, l-ferħ, is-sliem u l-bqija. Kif ħansib bniedem li nħobb? Kif ħansib bniedem paċenzjuż? Bil-ħila tiegħi? Żgur li le. Infatti Pawlu hawnhekk isejjaħlu il-frott tal-Ispirtu. Huwa l-frott li l-Ispirtu Santu kapaċi irrawwem fina. Wistin ta' pona infatti jgħid il-liġi tikkmanda dak li l-Ispirtu Santu biss kapaċi jagħti. Mingħajru il-bniedem hu dgħajef. Bih il-liġi hemm wettqa fl-imħabba u l-qudusija. U allura rridu nintebħu, rridu nirrealizzaw illi l-ħajja tagħna minn ġurnata għall-oħra, minn mument għall-ieħor rridu niddependu, rridu nserħu fuq il-ħidma, l-operazzjoni misterjuża tal-Ispirtu Santu fil-qlub tagħna biex attwalment jitrasformana fi xbija ta' Sidna Ġesu. U dik hija l-mira tagħna. Ġesu se jħilna dixxipli tiegħu, jiġifieri studenti tiegħu. Qatt ma nistgħu nkunu ogħla mill-imgħallem tagħna, imma meta nkunu trenjati sew nsiru bħal l-imgħallem tagħna. U dik hija l-mira tagħna. Dik hija l-ambizzjoni tagħna li aħna issa bl-Ispirtu Santu fina, l-Ispirtu Santu residenti fil-qalb ta' kull Kristjan ma nix għalfejn nibżaw mill-liġi talla. Anzi, bħal David niteħnew fija. U nistmaw bħala teżor, l-Ispirtu Santu illi irawwem fina imħabba sinċira lejn il-liġi. Iva, rridu issa nerfaw dak il-madmat volontarjament, Ġesu qal ħudu l-madmat tiegħi u talmu minni għax jiena ġwejjed u li f'qalbi. Trid issir bniedem sabiħ quddiem Alla. Hu l-madmat ta' Ġesu, ma huwa madmat l-Ispirtu Santu jagħmilna kapaċi biex nerfawh. Illi jgħallimna illi nitaxqu fil-liġi ta' Alla. Il-għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiktiba saħansitra fi qlubna. Karattru Kristjan ġenwin mhuwiex l-emil tal-bniedem. Mhux aħna illi ħajirnexxielna, dan huwa prodott tal-Ispirtu Santu illi jgħammar fina. U allura importanti kif tajt l-Iskrittura b'nadi oħra illi aħna nkunu mimlijin bih. Mimli kontrollat mill-Ispirtu Santu. Bħalma għandek dajsa bil-qluħ
اللوح ينتفخ بالريح وفليما ديريزيوني تمشي الدايسة في الديريزيون تاع الريح. علاش؟ اللوح هو مملي بالريح. لسه حاجة الكريستيانية تكون كونترولات من السبيرتو سانتو، مش نرزستوه، مش نبردوه. يجيفيري هناك الاسكريتورة ايدا انقلنا بيش نكوبراو مع السبيرتو سانتو. السبيرتو سانتو ما يفسرش اللي احنا هنبقاو باسيفي عزينا هننتفى فوق بولترونا وابرا كتابرا هنصير بنيدم بكاراترو صبيح. مش هيك تهدم البتشا شغل. السبيرتو سانتو يعطينا الكاباسيتà منايرو ما نصلوش، بيرو الاسكريتورا سكويت تتكلم دوار اللي احنا نريدو نعملو سفورتس. اسمعوا، هنوار بكل شكيل ودنوب لتانت فاچلمنت يقبلنا وهنجروا بالبرسيفرانس التالي ام قاعدة قدامنا. هنجروا جفير سفورتس، فيرا اتليت هيعمل السفورتس كله تياو في ديك التليقة فيتشو سليم ما كل هات والقدسية لمنايرة ابدا بنيدم مسيارة للسيت فيتشوها القدسية. هي شهاجة اللي انتي بانتنسيوني دنيا الميرة تيك تريد تعرف في عندك تصل وانتي لاست اللي تمشي في ديك الديريزيوني. واللورا الانسارة مو مش بحال بتشا عجينة باسيفة فوق ميدا. طيب الكريستيانو مسيح بيش يجيلك مذنوب يمورتيفيكاخ يقرا الاسكريتورا اشياء لكال سبيريتوالي عليه. البني ما يعيش بالخبز بس، ما بكل كلمه اللي تخرج من فوق مالا. طيب يقرا بيش يبديها يعيش هيا نيدمه دنيا دون نفهموها، مش اندم ضربه 20 سنيلو اندمت وتبقى تعيش هيا نيدمه. تفتش الكريستو تعمل دا كله السبيرتو يوبرا فيك. عش السبيرتو يوبرا فينا ميستريوزامنت ايفا، ما السبيرتو يوبرا فينا. اسا اوفيامنت تعرفوا اللي كريستيان افانزا هفنا، كريستيان اللي هور قعدوا يسو اتسبب علاش يجريك سكونت كمن هدموا الفيدة تاعنا، كامن هدموا الفيدة تاعنا. بر اسمبيو متى باولو يدنا اللي احنا سالفاتي بالجراتيا بيرميتس تالفيدي فتت ورا يايت عشان احنا شغل تياو مخلوقين على اللوبر الطيبة اللي يلا هي من قبل بيش نحن نمشوا فيهم. الله ديجا بريباروهم لوبر طيبة اللي بدنا نعملو داك لوبر تالباتشنسيا تالطيبة تالاوتو كنترول تالمانسويتودن تالوميلتا ديجا هيهم قاعدين مرفمة مكو. وفرصة كنت كوريوسيتي لما كام هي عليا بيش نمشي فيهم كام تريتنت سكونت الفيدة تيك ينا نايت حفنا ونيو بيشيا كنت تايت حفنا بالفيدي. الفيدوتشا تانا تريد تكون فيها باولو يدنا اهدموا السالفاتسيوني تاعكم بالبزا والتريد، خذوها بالسرية جفير دي السالفاتسيوني تاعكم، زفلوباوا زفولجوا الدار فوق البوستا الشغل انت فين انت عاشو ولا اللي يخدم فيكم انت راو خنعمل سفورتس عشناف اللي هلا يخدم فيها واللورة سنسهل هلا يخدم فيكم كامل ريدة كيف يقول لاجير سكونت لوج باتياو. دان الفروت تالسبيرتو سانتو هو برودوت فينا بالفيدي كيف احنا نفداو فيه. جون نيوتن الاوتور تا جراتسيا تالاجب يايت الفيدي من الفروت تالسبيرتو هي ميتة. اماجينا تايت ينا عندي فيدي ما مش فروت تالسبيرتو هي فيدي ميتة، هي بحال ديك السجرة اللي بلا ورق بلا فروت شين نيشفة اذا مالارت ما نيشفة تفهم. الفيدي من الفروت تالسبيرتو هي ميتة. الفروت تالسبيرتو من هاي فيدي هو امبوسيبلي.
il-frott tal-Ispiritu Santu mingħajr fidi, jekk m'għandikx fidi iċċentrata fuq is-salib ta' Kristu, u allura inti tinsab fl-għaqda miegħu, hija impossibbli. Ħalli l-imħabba, l-ferħ, is-sliem u l-virtujiet l-oħra kollha jikbru f'ruħek bl-Ispiritu tal-Alla. ċertament bl-Ispiritu tal-Alla, imma jrid ikun hemm ukoll il-fidi tagħna. Kemm aħna qegħdin inħarsu lejh biex attwalment iva jipproduċi dan il-karattru sabiħ fina. Huwa il-frott tal-Ispiritu, Pawlu se taqgħod frottijiet ħafna, imma l-Ispiritu Santu għandu il-ħila illi jifforma fina karattru unifikat. Ġifi jekk inti bniedem li taf tħobb ifisser li inti ferħan, ifisser li inti paċenzjuż, ifisser li inti għandek rażna fuqek innifsek. Tajjeb? Hija ħajja singla, ħajja maquda, ħajja unita ta' ġustizzja. Għejxin ġust. Għejxin skont il-kmandamenti tal-Alla. Da kollu inixxi minn fidi fi Kristu. Il-Kristjan isir grazzjuż u jixbaħ il-sidu mhux bħala riżultat għax u waħdu irnexxu li jagħmel hekk. Qatt ma nistgħu ngħidu li jiena nista' niftaħar għax wasalt u ħadd ieħor għadu lura. Le, mi ħajftaħar fil-mulej. Il-mulej huwa dak li rebħilna l-Ispiritu Santu biex iżomna f'komunjoni kostanti, f'komunjoni kontinua ma' Kristu, b'dipendenza fuq. Qiegħed tipproduċi dan il-frott illi Pawlu jsemmi hawnhekk. Mħabba, ferħ, sliem, paċenzja, tjieba, fedeltà. Jew hija bixra esterna, oxra minn barra. Tajjeb illi dan hawnhekk li qed isemmi l-Apostolu Pawlu hija l-evidenza ta' ħajja ġustifikata. Tajjeb bħalma qabel isemmi dawk il-vizzijiet, l-idolatrija, s-seħer, ġlied, ġelożija. Qed juri li min jagħmilhom dal-affarijiet qed juri li huwa bniedem mitluf. Imma issa b'kuntrast dawk li huma mixħutin f'din il-vija tat-tjieba qed juru li l-ħajja tagħhom hija ħajja ġustifikata. L-Ispiritu Santu jaħdem fina varjetà ta' frott. Mhux ta' bxejn il-Pawlu jsemmi l-ewwel l-imħabba. Min iħobb iwettaq il-liġi. Mħabba hija l-reġina tal-virtujiet kollha. Tiġbor ħafna virtujiet oħra fija. Ja l-er biex ngħidu l-er ta' kull frott ieħor ġvera. Ġwanni l-Apostlu jgħidilna illi maħbubin ħanħobbu xulxin għax l-imħabba hija minn Alla. U kull min iħobb huwa mwieled minn Alla u jafu lil Alla. Di daqshekk importanti. Min iħobb qed juri li huwa imwieled mill-ġdid. Huwa jafu lil Alla. Min ma jħobbx ma jafx lil Alla. Għax Alla huwa mħabba. Alla jridna illi bħalma aħna sofrejna diżastru bil-waqa ta' Adam, tajjeb, u ġejna f'din id-dinja mixħutin li l-ħażen, Alla se jirrestawrana fi ġbija ta' Kristu. U dik hija il-modija tagħna għalfejn nibqgħu f'din il-ħajja, għalfejn Alla ma jħodniex il-ġenna immedjatament wara jsalvana, irrid jitrenjana. Irrid illi dan il-frott avolja għadna ngħixu f'din id-dinja imwaqqa, Alla kapaċi jipproduċi għad-disin għalih. L-ewwel nett l-imħabba. L-imħabba ma tfissirx li inti tħossok emozzjonat li ħadd ieħor għalkemm l-emozzjoni hemmhekk tkun. Tajjeb? Imma kemm lest tissagrifika. Kemm lest tagħti li jekk innifsek għal ħadd ieħor. Kemm lest tagħti minn dak li għandek li ħadd ieħor. L-imħabba li ma tiswilek xejn. Hija mħabba inutli. Kristu ħabb il-Knisja kif urina li ħobna billi ta' lilu nnifsu għalija. Daqshekk il-quċċata tal-imħabba. Imbagħad il-ferħ. Pawlu mhux kombinazzjoni. Iżewweġ il-ferħ mal-imħabba.
بنيدم اللي يحب حسيبه بنيدم فرحان. أجي سؤالة أكتر امبيرك داك اللي يعطي من اللي يرتشيفي. متى ترتشيفي الرجال هو بيacere. إما كم تحسوك أكتر سودسفات اللي تستطاتي للفقراء، تستطاتي للمين ما عندوش ياكل. فلسه قاعدين نعملوا الجبرة على الفود بانك. فيرا الفرخ ديلينا بروفوندا هي ريزولتات تا مشي في المهبة. هو فرخ اللي ما يدبنديش فوق التشيركوستانسي تاعنا عشان تصير تايت خايتي ميشة فوق الروبيني ومعتجي لشين تبر مناو. لا دافيد يايت في البرزنسة تياكم ولاي من ملية الفرخ قدامك عشقية الدية اللي تسكوبري الفونتي السورس الفرخ ما انت تكون ادميشي في البرزنسة تاعلوش فيرا. الفرخ كريستيان مويش لاسنسة تاع دموع. الكريستيان وكل كاباتشي إشارة الدموع وكاباتشي يبكي متى يتلف شحات تعزيز عليه. متى يوفندي لله كاباتشي يبكي. إما الفرخ يفسر البرزنسة تاع كريستو اللي وادنا اللي ما يطلعنات ما يبندونانيش يندايم معكم. كريستيان المنتوس اللي حسيبه بيش يقرت ويبرعم إيه كله يو كونتراديكسيون ما تعمل سنس. هنادو فيرا من ودين تالوميلياتسيوني هنادو. إما اللي الكارتوتيك وويهت تحاميمه دايما برقم ما تعمل سنس. الفرخ يفرخوا دايما في المولاي باولو يدنا ونرجنيت يفرخوا ويقعد قودية تالا فلولا فورما تاخا. إنبات اسمي كل إسلام الترانكوليتا في الروح اللي ناف لي ينا باتش مالا عند المغفرة تياو يأتي نقودي ريلاتسيوني طيبة مياو لآن في هدانو قالوا ولا دينا كل أنبات كيف خطنشي كيف خطيوها باللي نيش فرمونيا ما هتيهور سكام يدبند مني ينا نشتيق لنيش في السلام ما كل خط. هتفهم مش بس بنعملها دوا السلام. باولو يتكلم دوار في الكولوسين فين يايت وهيحكم السلام تا كريستو في قلوبكم. هيكون الرفري هيكون الاربترو اولي داتشيدي هيحكم السلام تا كريستو في قلوبكم لي عليه كنتم مسيهين في جسم واحد وكونوا جراتي. أنا مسيهين في جسم واحد كم يسابيها كونغريغاتسيوني معقودة في السلام فينام شرطة هارمونية بينيتنا فاللان تانا واحد وتشايل اللي نوجبه للكريستو مش لنا نفوسنا. إنباتو كل الباتشنسيا السبب باولو يايت اينو لداوك اللي هما ألبوم دايفة برمبات حفنا ومبات في الخريايت وكونوا باتشنسيوز ما كل حد إلا الشيء بيوهرة هترفس الكالو تحتيه وهيرفس تيك. فين احنا قاعدين نعيشوا قريب شلشين يشيدا بيوهرة نوجعوا شلشين. واللورا الباتشنسيا اللي انتي يقولك perseveranza وقت وسابورتو وقت اللي انت تترتى مع التيهور يكون كوليغا انتيباتكو فوق البوست الشغل مش لأول ضربة. هتفهم يستا يكون بيرسونا ديفيتشلي اللي انت بالفوق تعمل مياو كيف هتمترتى مياو بالباتشنسيا انك باتشنسيا في البروفا يك المولاي في البروفيدنسا تياو قبل كنت بصحتك مسا ما تنشعدك. باتشنسيا اللي انت تكون باتشنسيو شحات قال باتشنسيا ما تفسيرش لابلتا اللي تستنى كل حد كاباتشي يستنى. تفهم انك حبسي في الحبس يستنى 25 سنة سكن يسكونتا السنتنسا تياو. الباتشنسيا ما تفسيرش لابلتا اللي تستنى اما الهيلة اللي تستنى باتيتود نتايبة ذاك اللي يكون يكون ديفيتشلي
اما انت تمن اللي دان الله كاباتشي بتلو كاباتشي تهلن ديما واللي انت حتستنى باتيتودني طيبه. طيب وكل الباتشنسيا متى الافاريت يجوا كونترينا darba Ġakopek qal meta rrapportaw lil Giuseppe Ginies wara attakkatu bima mejjed qed jiktbulu imma qal kollox ġej kontrija da. Kollox ġej kontrija. Kultant hekk nħossuna. U kultant nkunu rridu l-affarijiet jiġru fuq ir-rubini u jiġru fil-ħin li rridu aħna. Imma l-ħajja mhix hekk, vera? Il-bniedem żbukkat jgħid l-importanti xirrid jien issa stess. Vera? Imma il-bniedem sieber, il-bniedem paċenzjuż, il-bniedem li fihem l-Ispiritu Santu qiegħed jaħdem jgħid l-orarju talla u l-aħjar, it-timetable talla. Ħafna drabi ma tkunx taqbel mat-timetable tagħna. Jiena rrejt illi dil-biċċa xogħol lestija sal-aħħar tal-ġimgħa. Imma mbagħad jinqalalek faċenda law ġirja lin qed tifhem. U l-ewwel reazzjoni naturali tagħna hija kif ġbajt. Kollox qed jinqala. Imma dak huwa l-orarju talla. Irrealizza. Dik hija timetable talla. Il-paċenzja. Il-paċenzja. Imbagħad ukoll il-benevolenza. Dak l-ispirtu ta' rieda tajba, benevolenza. Nixtieq nagħmel it-tajjeb, għandek dak l-atteġġjament ta' tolleranza na ħaddieħor, influenza b'manswetudni aktarx milli forza ħarxa, trid tagħmel it-tajjeb. Pawlu mbagħad ukoll jgħid it-tjieba li forsi taħsibhom l-istess, imma it-tjieba spiritu ġenerus. Mhux dejk magħluqa spiritu ġenerus, integrità morali. Jiġifieri li inti fil-pubbliku iġġib ruħek hekk u fil-privat iġġib ruħek l-istess. Bniedem ta' integrità. Bniedem li għalik il-liġi talla tot 24 sija kuljum. Mhux għal konvenjenza tiegħek, mhux meta għandek aptit, mhux iġġanna tu tillapazza kif ifettillek. It-tjieba. Il-konformità mal-liġi talla. Il-liġi talla tant toġbok li inti trid li tkun taqbel magħha. Din hija l-bontà jew it-tjieba hija l-emi li tajjeb meta ħadd mu għassa tiegħek. Ħadd mu qed jarak imma inti xorta waħda. Xorta waħda. Jiġifieri, jekk inti ssib pakkett flus mal-art u ħadd żgur ħadd mu qed jarak, dak il-pakkett flus tieħdu l-assa. Biex ta' minnu imur fitxu jisibu hemmhekk. Dik hija tjieba. Pawlu jkompli jgħid ukoll il-fedeltà. Il-fedeltà li aħna nonoraw il-kuntratti u l-ftehim li nkunu għamilna ma' xulxin. Aħna nies affidabbli, nies ta' mjafdana, nies li mi jagħmilha magħna jaf fejn ninsabu, jaf fejn ninsabu. U allu kapaċi jiddependi fuqna. Ġesu l-Farizej ċan faru mu bir-raġuni għalilhom illi gwalikom skribu Farizej ipokriti għax tagħtu d-deċmi fuq in-nanieħ u xjibtu l-kemmun fuq dawn il-xitel żejr jekk għandha 10 werqiet waħda minnhom tal-mulej. Jiffissa fuq id-dettalji imma mbagħad għalilhom traskurajtu il-ħwejjeġ aktar importanti tal-liġi. X'inhuma? Il-ġustizzja, il-ħniena u l-fedeltà. U l-fedeltà. Illi inti tonora il-wedi tiegħek. Jekk inti għamilt weda illi tgħix ma' dil-mara partikolari għal ħajtek kollha, onora dik il-weda. Dak li qed jgħid hawnhekk. Il-fedeltà. Illi il-mulej mhuwiex qed ifittex dixxipli spettakolari illi nagħmlu bravuri straordinari, imma fl-andament ta' ħajjitna minn ġimgħa l-oħra in-nies ikun jafu dak affidabbli. Dak tista' toqgħod fuqu. Jekk qallek iva ħadkun mhux le. Il-fedeltà. Imbagħad ukoll il-manswetudni. Il-manswetudni Ġesu qal imberkin il-mansweti għax ħadd jirtu l-art.
għat jirtu l-art. Il-smewit ġodda u l-art ġdida li Alla għat joħloq fit-tmiem ta' żmien se tkun tagħhom. Il-manswiet, min huma l-manswieti? Huma dawk illi għavolja għandhom dritt ta' xi ħaġa lesti jċeduh dak id-dritt biex igawdi ħadd ieħor. Il-ġwejdin, dawk illi huma tant f'sottomissjoni li Alla u jafu li l-weda ta' Alla hija aħjar minn kull akkwist mondan. Għalhekk Abram meta il-raja tiegħu kienu qed jiġġieldu mar-raja ta' Lot, in-neputi tiegħu. Tajjeb? U Abram kellem il-Lot qallu isma' qallu aħna għadha ħaniġġieldu. Għażel int fejn titmur jekk inti tmur lendin il-naħa, jiena mmur din naħa biex ma niġġildux. Ġifieri Abram kellu dritt għax Alla wija ddiklart lilu u ċeda dritt tal-għażla lil-neputi tiegħu jerġa'. Dik hija l-manswetudni. Il-manswetudni illi inti lest illi twarrab id-drittijiet tiegħek fġieħ is-sliem u l-armonija. Finalment ukoll l-autokontroll jew ir-rażna. Ir-rażna inti taf sa fejn għandek tasal. Sa fejn għandek tasal fl-ikel, fix-xorb, fl-irqad. Trid torqod. Imma li torqod 11 sija kuljum. Għad tifhem. Ir-rażna. Fid-divertiment. Irridu nirrelassaw. Billi tmur staqali, billi tmur taqawma. Pretty Bay, tajjeb, safra ukoll, tajjeb. Imma r-rażna. Taf sa fejn għandek tasal. Hija illi inti għandek ix-xewqat, għandek l-aptit, għandek dak l-impulsi fik. Imma taf sa fejn għandhom jaslu. Dan il-virtu illi jgverna lill-oħrajn. Jigverna. Il-rażna fuq nfusna tagħmel il-karattru tagħna integru. Il-bniedem illi jrażżal li nnifsu isuq lil ħadd ieħor. Jekk inti kapaċi tiggverna fuq innifsek, ħatkun kapaċi wkoll tiggverna lil ħadd ieħor. Pawlu ovvjament hawnhekk isemmi 9 virtujiet, jekk tgħoddhom 9. Però attwalment din hija tdwieqa, appetizer tal-x'kapaċi jaħdem l-Ispiritu Santu fina. Seta semma wkoll l-umiltà, l-qdusija, l-ubbidjenza, t-tama, l-ospitalità, l-erf, id-disċerniment, ir-radd il-ħajr, il-ħniena, l-kumpassjoni, il-maħfra, il-perseveranza, illi inti ma tixbax, ma tiddejjax, ma titlifx l-aptit bħala disċiplu ta' Ġesu. Il-kuntentizza, is-safa, is-sewwa, s-sinċerità. Il-lista hija bla tmiem. Alla x'kapaċi jaħdem fina. Imma s-sabiħ hija kif Pawlu mbagħad jgħid illi wara jsemmi dawn il-virtujiet kollha. Kontra tali ħwejjeġ m'hemmx liġi. Jekk hemm vers illi iġani nitbissem fil-Bibja kollha jada. X'Pawlu jgħid. Dan affarijiet kollha. M'hemmx liġi kontrihom, għaliex? Għax meta tagħmilhom qed twettaq l-10 mandamenti wieħed wara l-ieħor. Qed twettaqhom. Il-liġi tal-Alla qatt ma tipprojbixxi xi ħaġa tajba. Qatt ma tillimita t-tajjeb. Mhix kontra l-ġustizzja, mhix kontra l-imħabba, mhix kontra s-sewwa. U meta wieħed jimxi skont l-Ispiritu Santu, dik il-liġi ma ssib xejn tikkundanna fih. Aħna nafu minn studji aktar kmieni fil-Galatin li liġi tikkundannana għax ma nobduwiex, għad tifhem. Imissa dik l-istess liġi illi darba kellna s-saħta tagħha fuqna, Ġesu neħħa dik is-saħta. U Ġesu issa tagħna l-Ispiritu tiegħu biex dik l-istess liġi illi qabel kienet tikkundannana issa nobduha bil-ħila tal-Ispiritu Santu kif qegħdin ngħidu. Pereżempju, il-liġi tgħid tisraqx, toqtolx, tiżnix, tajjeb, qed iċċaħdek minn dak l-affarijiet u bir-raġun. Tisraqx, toqtolx, tiżnix. L-Ispiritu Santu imur oltre minn hekk. Mhux biss ġifier ma tisraqx,
imma l-Ispiritu Santu jagħmlek ġenerus li ħadd ieħor. Il-liġi tgħidlek toqtolx, imma l-Ispiritu Santu irawwen fik sentimenti ta' mħabba li ħadd ieħor. Rieda tajba ħadd ieħor. Il-liġi tgħidlek tiżnix, l-Ispiritu Santu irawwen fik safa u purità. Il-fidil jobdi mhux minħabba pressjoni esterna. Il-kmandamenti Alla tom fuq żewġ twavel tal-ġebel lil Mosè u Mosè ħadhom għand il-poplu Iżraelita. Tifhem? Liġi minn barra. Maħniex kapaċi nobdu dik il-liġi. Maħniex. Imma meta l-Ispiritu jopera fl-intern tagħna, fir-ruħ tagħna u jitrasformana minn ġewwa għal barra. Dak huwa l-metodu tal-Alla. Dak huwa l-metodu tal-Alla. Għaliex? Għax anke fit-Testament il-Qadim minn qabel ma twiled Ġesu, Alla x'kien wiegħed? Se nqiegħed il-liġi tiegħi fihom. Ġeremija 31. Xweda tremenda. Fil-bidu Alla tal-liġi miktuba fuq il-twavil tal-ħaġar. Issa qed jgħid li qatt nagħtihom il-liġi tiegħi fihom. Aktar minn hekk jgħidilna se nqiegħed l-Ispirtu tiegħi fihom. U nikkawżhom biex jimxu fl-istatuti tiegħi. Eżekjel 63. Xi ċwieda tremenda. X'patt fenomenali Alla għamel magħna illi il-liġi kitibha fuq qlubna. U wkoll tagħna l-Ispiritu Santu biex jirnexxielna nimxu f'dawk l-istatuti. Din hija l-ħajja tal-Kristjan ta' min jifhem x'patrimonju għalna Sidna Ġesu bil-mewt u l-irxox tiegħu. Dawk gvernati mill-Ispiritu Santu, dawk li huma maħkuma mill-Ispiritu Santu. Ma għandhomx bżonn ikunu imxekkla bil-liġi. Il-kwistjoni kollha hija li huma motija lill-Ispiritu Santu biex l-Ispiritu isawwarhom, jaħdimhom bħalma għandek skultur li għandu l-blokka tajjeb u qiegħed inaqqax fiha biex joħroġ dak il-monument sabiħ. Hekk ukoll l-Ispiritu Santu. Pawlu meta jgħid kontra dal-ħwejjeġ m'hemmx liġi. Alla qed jagħtina l-libertà kollha ftakru li Pawlu hawnhekk qed jitratta. Qed ifhemna x'inhi l-libertà Kristjana fil-bidu hekk qal. Għal-libertà Kristu liberana. Iqfu sħiħ mela terġawx tinqabdu taħt il-matmat tal-jasar. Ġesu liberana biex ngħixu liberi. U l-Ispiritu Santu hawnhekk Pawlu qed jgħidilna illi huwa dak illi imexxina f'din il-libertà. Trid timxi fiha. Għandek dik il-fidi, dik il-fiduċja fl-Ispiritu Santu biex attwalment iva iwetta il-liġi Alla fik. Tajjeb illi nieħdu isa bird's eye view tal-Galatin fejn wasalna. Tajjeb. Pawlu beda biex jgħidilna li bl-opri tal-liġi ħadd ma ħajkun ġustifikat, imma biss bil-fidi f'Ġesu Kristu. Aħna minna f'Ġesu Kristu. U la darba minna f'Ġesu Kristu, Alla bat l-Spiritu tibnu fi qlubna, jgħajat abba mistier. Minn qabel konna aljenati minn Alla, issa aħna sirna uliet adottivi tiegħu. Bħala uliet adottivi tiegħu Alla mhuwiex tlana wedna f'did-dinja. Qed tifhem. Maħniex nissopravivu għal sekonda waħda. U allura tagħna l-Ispiritu tiegħu biex attwalment jirnexxielna naslu biex ingawdu din il-libertà. Fakkarkom, libertà Kristjana mhijiex li tagħmel li trid. Hija li toġob il-Alla. Hija li toġob il-Alla. Ġesu fil-tixbiħa tiegħu meta xebaħ li nnifsu mad-dielja u aħna il-frijej. Tajjeb, il-frijej jgħixu għax huma imwaħli mad-dielja. Dak il-moment li l-ferra tinqata' tidher ħajja però mhijiex ħajja. Vera u le. Ġesu jgħidilna ibqgħu fija u jiena fikom. Bħalma iż-żarġun jew il-fera ma tistax tipproduċi frott minnu nnifsu jekk ma tibqax fid-dielja. Hekk lanqas intom jekk ma tibqgħux fija.
كيف نستو ننزموا في كومونيون مع جسو الاسبيرتو سانتو يزومنا. اللي كيكو مش الاسبيرتو سانتو نشبعوا نتضايقوا ويرجع يبدينا. ما الاسبيرتو سانتو يعطينا الهيلة، يعطينا الموتيفازيوني، يعطينا الابيلتà بيش اتوالمنت نبرودوتشو ħafna frott. Isemaħ vers 8. B'danu glorifikat mis-siri. Illi inti tipproduċu ħafna frott. U għaliex x'inhu dan l-iskop? Illi aħna nipproduċu l-frott tal-ispiritu l-mħabba, l-ferħ, l-islim, rajnihom issa. Għaliex x'inhi l-intenzjoni? Hekk tagħtu prova li intom dixxipli tiegħi. Qed tarawha. Kemm sabiħa. Kemm hawn nies illi jgħidu jien nisrani. Qed tifhem. Imbagħad imur dar fis-sakra. Jien nisrani ma għandu ebda interess li qara skrittura. Il-litterat fil-Bibja. Jien nisrani ma kieku xi darba jitlob talba qasira lil Alla. Ġesu jgħid b'danu glorifikat mis-siri. B'danu msebbaħ mis-siri. Illi tipproduċu ħafna frott u hekk tagħtu prova li intom dixxipli tiegħi. Din hija l-vija illi Ġesu fetħilna hija vija tal-libertà. Vija tal-libertà. Ma nix ħanqisu l-dusija tagħna bħala dan huwa le. Din hija l-ħidma tal-Ispiritu Santu fina. Hija il-privileġġ li aħna nikkooperaw miegħu biex ta' bilħaq Alla jippreparana biex finalment idaħħalna fil-glorja eterna tiegħu. Amen.